Byo mwaramutseho neza mwese abaduteze yombi muri mu bice bitandukanye ndabasuje kandi bahaye ikaze bifurije kugubwa neza kuri iyi tariki ya 14 z'ukwezi kwa kane mwaka w'ibihumbi 2026. Turagarutse muri studio kuri Mikoro Ndi Bosco aho tugiye kureba amakuru agezweho, amakuru aza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zigiye zitandukanye twabateguriye tuza kugenda tugarukaho. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abarwanyi mu mutwe twaje inkora 23 basubukuye ibiganiro by'amahoro mu Busuwisi. Abahuza bashyira igitutu kwishyirwa mu bikorwa ry'agahenge, kurinda abasivili ndetse no kwambura aba barwanyi intwaro. Turaza kugenda tubigarukaho, turareba kandi abahagarariye uyu mutwe muri ibi biganiro, ndetse turareba n'abahagarariye leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo muri ibi biganiro. Ni mu gihe kandi ku biganiro bya Washington naho hari amakuru amaze kumenyekana aho inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwa mbere yemeje ko imishinga y'amategeko ku masezerano ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda yakwakirwa. Turareba iby'izi ngingo dore ko ari ingingo zidasanzwe zigamije gutsura umubano ndetse no gukemura ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi kuri ubu ngubu bivuga ko amakimbirane cyangwa se ukutumvikana hagati y'inyeshyamba na leta ya Kinshasa bikomeje muri Kivu y'Amajyepfo. Turareba kandi amakuru yakusanyijwe by'umwihariko mu mezi 3 ashize uko byagiye bigenda ndetse n'uburyo ki imirwano yakomeje kugenda yimuka aha muri iki gice cya Kivu y'Amajyepfo, ndetse n'ingaruka byagiye bigira ku baturage mu gihe habarurwa imibare myinshi cyane y'abaturage bakomeje kugenda bava mu byabo uko bwije n'uko buke. Turaza kugenda tubigarukaho. Abarenga miliyoni 2.4 bamaze kuba impunzi, turabigarukaho. Ni mu gihe umwuka mubi hagati mu bice bya Masisi na Walikale wakomeje. Ibi bikaba biri guturuka cyangwa se biri guterwa n'imirwano iri kuba muri utu duce ikomeje guhuza amatsinda arimo Wazalendo ndetse na AFC-23 muri bice. Turanyarukirayo turebe umutekano waho uko wifashe ndetse n'uko bihagaze hagati y'izi mpande zombi plutôt uko ari ebyiri. Unyemere rero tugaruke no kuyane makuru agiye atandukanye avuga ku mirwano ndetse n'ibikomeje kugenda biba. Ni mu gihe kandi turanyarukira ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma tukareba ibijyanye n'ifungurwa ryacyo. Ese AFC-23 irabivugaho iki? Unyemereye kandi tuze no gukubitira n'ubundi ku makuru akomeye cyane yaza kugaruka kandi akanibanda ku bijyanye n'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Minembwe aho harayavuzwa amakuru akomeye cyane. Turanyarukira muri groupement ya Ziraro turebe uko byifashe muri utu duce. Ni amakuru cyari guturuka yo ku mirwano iri kuhabera. Ibi bikorwa byaho bimeze bite muri teritwari ya Karehe? Ubwo ni muri localities zigiye zitandukanye zirimo urugero nka Cambombo, zirimo bita Nyaworonga. Ibyo bice byose turaza kugenda tubinyarukira iyo turebe uko byifashe. Hanyuma rero niba ari ku nshuro ya mbere dukurikiranye urasabwa gukanda subscribe cyangwa se sabone. Niba atari ku nshuro ya mbere waramaze kubikora sava, ariko nibagirwa ibitekerezo byawe n'inyunganizi ko bikenewe bitaba ibyo imitima muri comment nayo mu byukuri ni ingenzi cyane. Like cyangwa se tugasharinga aya makuru ni mugisha no kujya muri groupe yacu ya WhatsApp uciye munsi y'umutwe w'inkuru atangirwa ibitekerezo n'ubundi ni muri comment ubona link tuba twagushyiriyemo. Ubwo ndavuga kuba tarajyamo, hanyuma iyo link igufasha kugera muri groupe yacu ya WhatsApp. Maginga ngaya rero reka twinjiye muri aya makuru dore ku bijyanye n'ibiganiro bya Washington dore ko ari nabyo byari bitegerejwe na benshi. Kuri ubu tureba imyanzuro yafashwe ndetse n'ikigiye kuba cyakorwa. Byari kuwa mbere tariki 13 z'ukwezi kwa kane 2026. Andi maka y'amateka yongeye kwiyandika aho bwa mbere ku nshuro ya mbere mu mateka y'isi kuva ibayeho ibiganiro byahuje abarwanya AFC-23 ndetse n'uruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku nshuro yabyo ya 9 nyuma y'ibyagiye biba idoha muri Qatar byasubukuriwe mu gihugu cy'Ubusuwisi. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa AFC-23 basubukuye kuwa mbere y'icyiciro gishya cy'ibiganiro by'amahoro mu gihugu cy'Ubusuwisi. Ibiganiro bigamije kongera kubyutsa inzira y'amahoro yari yarasubiye inyuma mu rwego rwo gushaka umuti urambye w'ihohoterwa rikomeje kwibasira uburasirazuba bw'igihugu. Iyi nama ibaye nyuma y'amezi hafi 9 impande zombi zishyize umukono ku itangazo ry'amahame remezo idoha muri Qatar ryari rigamije gushyiraho umusingi w'amasezerano ya nyuma y'amahoro. Icyo gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zishyigikiye ku mugaragaro iyo gahunda. Ibiganiro byo mu Busuwisi byibanze ku ngamba zifatika zirimo gutanga ubufasha bw'ubutabazi ku baturage
kurinda abasivile, guhererekanya imfungwa, kwambura intwaro abarwanyi ndetse no kubasubiza mu buzima busanzwe. Ikindi cyitaweho ni ishyirwaho ry'uburyo bwo kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge nyuma y'uko amasezerano yabanje atatanze umusaruro ahamye ku rugamba. Umuryango w'abibumbye Loni wari uretse gutangaza ko ibiganiro byabereye i Doha byari byarageze ku bwumvikane ku bijyanye n'uburyo bwo kugenzura ndetse no gukurikiza iyubahirizwa ry'agahenge n'ubwo umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wakomeje kuzamba ukaba muke. Iki cyiciro gishya cy'ibiganiro kigaragaza kandi impinduka mu buryo bwa diplomasi. Amakuru aheruka yemeza ko ibiganiro hagati ya Kinshasa na M23 byari byateguwe ko bigomba kubera mu Busuwisi biturutse ku kibazo cy'intambara iri kuba mu burengerazuba bwo hagati yagize ingaruka kuri Qatar. Iyi mihate mpuzamahanga ifite akamaro kanini kuko imirwano ikomeje mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, nubwo hagiye hatangazwa agahenge kenshi ariko ntikigeze gashyirwa mu bikorwa. Ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, ibiganiro ni amahirwe yo guhindura diplomasi inyungu zigaragara mu by'umutekano. Ku ruhande rwa M23 ni uburyo bwo gukemura ibibazo bitarakemurwa birimo ingamba z'umutekano ndetse n'ingwate zishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Kuri ubu kandi nk'uko byagaragaye muri ibi biganiro hari impinduka zagiye zibaho nk'inshingano ibihugu bitandukanye ndetse n'imiryango igaragara muri ibi biganiro byafashe. N'amakuru agaragaza ko nanone abayobozi bagiye batandukanye, uwitwa Benjamin Mbonima yari umunyamabanga mukuru wa FC M23 n'ubundi nk'ibisanzwe yagiye ahagarariye intumwa z'inyeshyamba, niwe wari uziyoboye. Ni mu gihe kandi wo bita Rene Abandi yari umuvugizi mukuru w'ibiganiro, nk'ubusanzwe yari umuvugizi mukuru w'ibiganiro. Intumwa za guverinoma nk'uko aya makuru yatugezeho zari ziyobowe na Sumbu Sita Mambu, naho intumwa nkuru ya perezida akaba asanzwe ari intumwa nkuru ya perezida wa Kongo. Ikindi kintu cy'ingenzi nuko abahagarariye Qatar ntago bigeze bagaragara muri ibi biganiro. Icyakoza bagaragaye mu buryo bw'iyakure bifashishije mu by'ukuri video conference, nibwo buryo babashije kwitabira ibi biganiro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zihari gusa ntago zongeye kuba indorerezi, ahubwo nk'uko byagaragaye MONUSCO nibo baje nk'indorerezi. Ni mu gihe mu by'ukuri kandi nanone Busuwisi bwagize uruhare runini cyane nko gutegura ibi biganiro. nk'uko amakuru atugeraho, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo yariyoboye inzira y'ibi biganiro. Nk'uko byagaragaye niyo yari ishinzwe korohereza ubutumire ndetse no koroshya ingendo, ubwo ndavuga ku ruhande rw'Ubusuwisi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. nk'uko bigaragara, intego y'ibiganiro ni ukubyutsa ibiganiro hagati y'impande zombi mu gihe imirwano ikomeje komeza, ariko hakaba hasabwa ingamba zifatika mu gukemura ibi bibazo ndetse no gushaka umuti urambye kuri aya makimbirane. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'intumwa za M23 bongeye kugirana ibiganiro. Intumwa zitandukanye zari zamaze kugera i Geneve, nubwo kandi byamaze kugaragara ko hari byinshi mu byari byagiye bihishwa cyangwa se byagizwe ibanga ku bw'impamvu z'umutekano, yaba ku ruhande rw'inyeshyamba ndetse no ku ruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku ruhande rw'inyeshyamba ndetse no ku ruhande rwa leta. Ku rundi ruhande rwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, delegasiyo iyobowe na Sumbu Sita Mambu yagerageje kwitabira neza ndetse kandi nk'uko bivugwa ikaba yagerageje kugaragaza ubunyamwuga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bahari nk'abafasha myumvire cyangwa se abahuza muri ibiganiro bitandukanye nuko byagenze mbere i Doha muri Qatar, dore ko bari bahari nk'indorerezi kuri inshuro ni MONUSCO nibo bafashe umwanya wo kuba indorerezi. Ubusuwisi bwari bufite uruhare rukomeye mu gutegura ibi biganiro. Amakuru aturuka mu nzego zitandukanye agaragaza ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'iki gihugu ariyo yohereje ubutumire ndetse igafasha mu korohereza ingendo z'intumwa. Ibi bishimangira umwanya wa Geneve nk'igicumbi gikomeye cya diplomasi mpuzamahanga, byongeye kubahesha amanota ndetse no kuzamura icyiciro cyabo mu bijyanye n'imibanire n'ibihugu. Hanyuma rero mu makuru yagiye atugeraho, umutwe wa AFC M23 by'umwihariko bo wari uhagarariwe n'abagera kuri 12 nk'uko aya makuru yabigaragaje, barimo Benjamin Mbonima nawe wari uyoboye izi ntumwa, Rene Abandi wari umuvugizi mukuru, hanyuma bagakurikirwa na Jean Paul Shaka, Jean Pierre Alumba Okomokoko ndetse n'uwo bita Donati Muganza, Freddy
Kagorora. Si abo bonyine gusa kuko ilisite ya AFC 23 yagaragayeho abarimo Julien Mbanza Rukeba, harimo Cedric Fiema Pundu Yange, abarimo Chantal Murekatete Kayitaba, harimo Claude Ibiranki ya Colomba, Frankie Mwedi Maraya Apanera, ndetse no bita Jean Felix Mupande Kapwa. Abangaba rero bakaba aribo bari bahagarariye AFC 23 muri ibi biganiro. Tuvuye rero ku by'ibiganiro byavugwaga n'ubundi cyangwa se bikomeje kugenda bivugwa, dore ko ari byinshi tukivuga kuri ibi biganiro nk'uko amakuru akomeza kugenda bigaragaza, kubera ko amakuru akomeje kugenda yisukiranya ibiganiro, ariko n'ubundi nkwibutsa ko byagarutse ku bijyanye n'ibikorwa by'ubutabazi ku baturage ko bigomba kuba ku bya mbere, bigomba gufatirwaho umwanzuro. Ni ukuvuga ko ibikorwa remezo bitandukanye bigomba gukomeza gukora, ndetse kandi hakaba igikorwa cyo gushimangira ibijyanye n'ubuyobozi bwa leta uburyo bugomba kugaruka. Ni mu gihe kandi imirwano igomba guhita ihagarikwa, kandi n'urugendo rwo kwambura indwara abarwanyi b'AFC 23 cyangwa se inyeshyamba muri rusange rukaba rugikomeje. Nubwo kandi ibiganiro bya Doha bihuza AFC 23 n'uruhande rwa leta byari bikomeje gutera intambwe, nanone intambwe ku biganiro bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'u Rwanda nabyo ntabwo byigeze bisubira inyuma. Guhera kuri wa mbere tariki 13 Mata 2026, abagize inteko ishinga amategeko y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bemeje ko imishinga y'amategeko igamije kwemeza burundu amasezerano yasinywe hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ubwumvikane bw'amahoro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda yakirwa kugira ngo ikomeze gusuzumwa. Iyi mishinga yahise ishyikirizwa komisiyo ihuriweho n'inzego zitandukanye z'inteko ishinga amategeko, izayisesengurira mu buryo bwimbitse mbere y'uko ishyikirizwa inteko rusange ngo iyemeze burundu mu minsi iri imbere. Aya masezerano yashyikirijwe abadepite ndetse n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga Madame Tracy Kayikwamba Wagner, aho yagaragaje ko agamije gushimangira ubufatanye mpuzamahanga ndetse no guteza imbere amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Iby'ingenzi bikuye muri aya masezerano ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amasezerano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ateganya gushimangira ubufatanye mu by'umutekano ndetse no guhanahana amakuru y'ubutasi, gushyigikira ivugurura ry'inzego za leta n'imiyoborere myiza, guteza imbere ishoramari ry'abanyamerika mu nzego z'ingenzi nk'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, ibikorwa remezo n'ingufu, gushyiraho gahunda z'ubutabazi n'iterambere zirimo gucunga abimukira ndetse no gufasha abaturage batishoboye. Hari iby'ingenzi bikubiye mu masezerano y'amahoro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ku ruhande rw'amasezerano y'amahoro hagati y'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda, byo bigaragara ko aya masezerano yibanda ku kugabanya umwuka mubi n'amakimbirane hagati y'ibihugu byombi, kubahiriza ubusugire n'ubwigenge bwa buri gihugu, guhagarika imirwano no gukura imitwe yitwaje intwaro mu bice by'umutekano muke, gushimangira umutekano ku mipaka, gushyiraho urubuga ruhoraho rw'ibiganiro bigamije gukumira amakimbirane mashya. Intambwe igamije amahoro n'iterambere. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko aya masezerano hari intambwe ikomeye igamije gushimangira umubano wayo n'amahanga no guteza imbere amahoro arambye. Byitezwe ko azafasha mu kuzana ituze mu karere ndetse no gushyiraho umusingi ukomeye w'iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage, nk'uko bigaragara mu nyandiko zigaragaza iby'iryo korwa ry'icyo cyemezo. Ibitangazamakuru bigiye bitandukanye byashyize hanze amakuru akomeye cyane, harimo nka RFI, aho yagarutse ku makuru amaze igihe avugwa ndetse aho yagaragaje ko yagerageje gukusanya ibyabaye mu mezi 3 by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, bikagaragaza ubwaguke bw'urugamba ndetse n'ibibazo bitera abaturage ibibazo. Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi niho tukiri, mu gihe hategerejwe mu by'ukuri imyanzuro ntakuka y'ibiganiro bizafatwa hagati ya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa AFC 23 bigamije kongera gutangiza inzira yo kugabanya umwuka mubi mu burasirazuba bw'igihugu. Ibibera ku rugamba byo bigaragaza indi shusho. Mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo imirwano ntiyahagaze, ahubwo yari yimukiye ahandi, irushaho kwegerana ndetse no gukomera mu mezi 3 ashize, cyane cyane mu misozi miremire, hashingiwe ku makuru yakusanyijwe na RFI. Tugiye gukurikirana byose, by'umwihariko turahira Uvira intandaro y'impinduka mu mirwano kuva mu ntangiriro z'umwaka
wa 2026 imiterere y'imirwano muri Kivu y'Amajyepfo yarahindutse, igice kinini cy'imirwano cyarimutse ndetse ubukana bwayo buriyongera. Intandaro y'impinduka yabaye isubira inyuma ry'ingabo za M23 aho zavuye mu mujyi wa Uvira. Nyuma yo kugenzura Uvira kuva mu ntangiriro z'Ukuboza, M23 yaje kuvamo bitewe n'igitutu mpuzamahanga. Icyakora uku kuvamo ni kwatumye imirwano ihagarara, ahubwo kwatumye yimukira mu bice byitaruye kandi by'ingenzi cyane. Imisozi miremire yo mu turere twa Fizi, Mwenga, Uvira ndetse na Karehe. Kuva muri Mutarama niho imirwano mishya yibanze. Aha mu misozi amakuru afite akamaro agaragaza ko mu by'ukuri kuyigenzura bishobora gufungura inzira igana Ibaraka, Fizi ndetse no mu majyepfo yaho. Niyo mpamvu impande zihanganye zashyize ingufu nyinshi muri utu duce. Puezero, Mikenge ndetse na Minembwe. Imirwano yibanze cyane mu gace kagize Nyabutatu ihuza Puezero, Mikenge ndetse na Minembwe. Aka gace gafite uburemere bukomeye kuko gahuriramo inyungu za gisirikare ndetse bikagaragara ko hari n'amateka akomeye cyane. Imirwano irarushaho gukomera ndetse no kwegerana. Muri iyi misozi ingabo za leta ya Congo FARDC zifatanyije n'abafatanyabikorwa bazo zihanganye n'ihuriro rya Gomino Twirwaneho rifatanyije na M23. Ibi birabera mu gace karanzwe n'amakimbirane hagati y'impande zombi, cyane cyane hagati y'Abanyamurenge, Abafurero n'Ababembe. Mu byumweru bishize imirwano yarushijeho gukomera hifashishije intwaro ziremereye, izoroheje ndetse na drones. Ibi byatumye imirongo y'urugamba yegera hatuwe n'abaturage. Ikimenyetso kigaragaza ubukana bw'imirwano ni umubare w'abakomerekeye ku rugamba. Mu mezi 3 gusa abakomeretse nibura bivugwa ko ari 541 bavuye mu bitaro bitatu byo muri Sud Kivu. Iyi raporo ivuga ko abagera ku 165 bavuriwe Bukavu, 146 bavurirwa Uvira na 190 bavurirwa Fizi. Fizi niyo yakiriye abakomeretse benshi, bikerekana ko ariho imirwano ikaze yarushijeho kugera. Nanone umubare w'abasirikare mu bakomerekeye ku rugamba uriyongera, bigaragaza ko imirwano yabaye yafi kandi ikomeye. Imbogamizi mu gutanga ubutabazi. Imiterere y'ahabera imirwano ituma bigorana kuyikurikirana ndetse no gutanga ubufasha bw'ubutabazi. Utwo duce tugenzurwa n'imitwe myinshi yitwaje intwaro kandi kuyigerayo bisaba kubanza guhabwa uburenganzira n'impande zose. By'umwihariko mu gace ka Minembwe, bamwe mu Banyamurenge bavuga ko bamaze igihe kirenga umwaka bari mu bwigunge. Hari abadafite uburyo bwo kuhava mu gihe abandi bahunze imirwano. Uburyo butandukanye bwo kuvura inkomere nabwo ni ingorabahizi. Uko abakomeretse bitabwaho nabyo bigaragaza uko ibice bigenzurwa. Ibitaro biri mu maboko ya leta byakira cyane inkomere z'ingabo za FARDC nabo bafatanyije. Fizi abakomeretse benshi nibo ni abo muri FARDC ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo. Ku rundi ruhande abarwanyi ba M23 bakunze kuvurirwa mu bigo byabo bwite. I Bukavu hari ivuriro rya gisirikare rya M23 ryashyizwe mu cyahoze ari ivuriro rya FARDC. Hari n'abakomeretse bajyanwa kuvurirwa ahandi hifashishijwe indege, nubwo bidakemura ibibazo byose. Abaturage bakomeje guhura n'ingaruka z'intambara. Iyi mirwano yatumye abaturage benshi bahunga, nubwo bamwe bagarutse. Uvira nyuma y'uko M23 ihavuye, umutekano ukomeje kuba muke cyane mu misozi miremire ya Fizi. Indi mirwano hagati y'imitwe yitwaje intwaro cyane cyane muri Karehe ikomeje kongera ubukana bw'umutekano muke. Ku rwego mpuzamahanga hafashwe ingamba zitandukanye. Mu kwezi kwa kabiri Angola yatanze igitekerezo cyo guhagarika imirwano, ariko n'icyatanze umusaruro. Mu kwezi kwa gatatu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano bamwe mu basirikare b'u Rwanda zibashinja gushyigikira M23, nubwo ibyo byongereye igitutu cya diplomasi nta mpinduka igaragara bigeze bitanga ku rugamba. Mu mezi 3 ashize intambara yo muri Kivu y'Amajyepfo ntiyacogoye, ahubwo yimukiye mu misozi miremire arushaho gukomera ndetse no kuba ya hafi. Uku kuva kwa M23 Uvira ntikwazanye amahoro, ahubwo kwatumye imirwano ihindura isura naho ibera, ariko n'ubundi imirwano iracyakomeje. Iyi mirwano nubwo iba iragira ingaruka zikomeye cyane nk'uko bigaragazwa n'ihuriro OECA ryagize icyo ritangaza ku bijyanye n'imibare y'abavuye mu byabo ndetse n'ingaruka bikomeje kugenda bigira. Mu ntara Kivu y'Amajyepfo kuri ubu niho hugarijwe cyane n'ikibazo cy'impunzi z'imbere mu gihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byatangajwe n'ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe guhuza ibikorwa by'ubutabazi OECA. Mu mibare iheruka gushyirwa ahagaragara mu cyumweru gishize, igaragaza ko iyi ntara yonyine ifite abantu bagera kuri 2.4 bavuye mu byabo. Ihungabana rikomeye ku rwego rw'igihugu. Nk'uko OECA ibitangaza, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite abasaga 5 miliyoni.
n'ibice 61 b'impunzi z'imbere mu gihugu. Mu ntara 26 zigize iki gihugu, Kivu y'Amajyepfo yonyine icumbikiye hafi 44% byabo bose, bigaragaza ubukana n'uburemere bw'iki kibazo mu burasirazuba bwa Kongo. Hagati ya Mutarama na Gashyantare 2026 abantu barenga 300,000 bahatiwe guhunga ingo zabo. Ibi byibasiye cyane cyane intara za Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru na Tanganyika. OIC ivuga ko izi mpunzi zatewe ahanini mu bwiyongere bw'imirwano n'umutekano muke uterwa n'amatsinda yitwaje intwaro. Hari abatahuka nubwo umutekano udahagaze neza. Ngo nubwo umutekano ukomeje kuba muke, Kivu y'Amajyepfo iri no kwisonga mu kwakira abatahuka basubira mu byabo. Aba baturage bafata icyemezo cyo gutaha igihe cyose babonye agahenge, niyo kaba k'igihe gito. Raporo ya OIC igaragaza ko muri Kivu y'Amajyepfo no muri Kivu y'Amajyaruguru byonyine byihariye 67%, naho 20% by'abatahuka bose. Ibi byerekana ubutwari n'ukwihangana kw'abaturage, ariko nanone bikagaragaza ubuzima bukomeje kuba bubi kandi butizewe ku baturage. Nubwo hari abatahuka mu gihugu imbere, gahunda yo kugarura impunzi z'abanyekongo ziri mu bihugu by'amahanga cyane cyane mu Burundi iracyadindira. Abifuza gutaha bagitegereje ko hashyirwaho no kwemezwa amasezerano y'ubufatanye bw'impande eshatu hagati y'u Burundi, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakaba hategerejwe ingamba zishobora kuba zafatwa zikubiye mu masezerano kugira ngo ibibazo bikemurwe. Turi muri Kivu y'Amajyepfo, ariko reka tuveyo tunyarukire muri Kivu y'Amajyaruguru mbere ko dusubira tukareba muri teritwari ya Karehe. Amakuru yavuzwe muri grupumba ya Ziraro nayo imaze iminsi yibasiwe ku buryo bukomeye cyane n'imirwano. Umutekano ngo waba ukomeje kuba muke kandi bikaba biteye impungenge. Byagaragaye guhera kuri wa mbere tariki 13 Mata mu duce twa Rukweti ndetse na Kalonge duherereye mu kumpaka uhuza Masisi na Walikare muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nk'uko bitangazwa mu makuru aturuka muri bice by'umwihariko ku baturage batuye, kuva mu mpera z'iki cyumweru hakomeje kugenda havugwa imirwano, aho utu duce twabaye indiri y'imirwano ikomeye yahuje inyeshyamba za M23 n'abarwanyi ba Wazalendo bafatanyije n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Amakuru ahurizwa hamwe atangwa n'abaturage ndetse n'abayobozi gakondo, agaragaza ko humvikanye urusaku rw'imbunda nto n'iziremereye mu ijoro ryo ku cyumweru, cyane cyane mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Masisi ndetse no mu burasirazuba bwa Walikare. Abayobozi b'imidugudu bavuga ko nyuma y'iminsi hafi 3 y'imirwano, abarwanyi ba M23 baba barafashe agace ka Ndurumo kari nko mu birometero 3 uvuye mu mujyi wa Rukweti. Icyakora bavuga ko aka gace kimwe cy'aka gace kigenzurwa na Wazalendo. Andi makuru aturuka aho imirwano yabereye yemeza ko imirwano yakomeje kugera mu ijoro ryo kuwa mbere tariki 13, aho mu by'ukuri abarwanyi ba Wazalendo bagabye ibitero agana saa 2 z'ijoro bashaka kwirukana M23 mu duce tugiye dutandukanye. Izi nyeshyamba zari zirimo kugenda zigaragaramo, by'umwihariko nyuma yo kuva mu duce twa Mpeti na Minjenje. Agahenge gakomeje kugenda kavugwa, gusa harakibazwa ingamba zishobora kuba zafatwa kugira ngo imirwano ihagarare, nubwo abaturage bavuga ko babangamiye n'ibibazo. Bakavuga ko basaba ko hakagize igikorwa kugira ngo imirwano ihagarikwe, ndetse ibibazo nk'ibi ngibi bikomeje kugenda bibabangamira birushaho guhagarara. N'imirwano rero ikomeje mu duce tumwe na tumwe yagiye igira ingaruka zikomeye cyane, zirimo impfu z'abaturage by'umwihariko, kandi nanone harimo nko kuba mu by'ukuri hari bamwe bagiye bakurwa mu byabo n'iyi mirwano. Amashuri yarahagaze, ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, ndetse ubuvuzi nabwo bukaba bwarabaye ibibazo iyanga. Biravuga ko nyuma y'imirwano ikaze hagati ya 23 ndetse na FARDC, VDP Wazalendo bashyigikiye FARDC, ubu ngubu biravuga ko Karehe, uturere turimo lokalite zirimo Shambombo, Nyawaronga, Nyamugari ndetse n'aho bita Mwamijwi muri grupuma ya Ziraro, utu duce twagarutse mu buyobozi bwa leta nyuma yo kwirukanamo abarwanyi ba AFC mu 23. Akaba ari inkuru yishimiwe n'abaturage batuye muri bice, aho bemeje ko bagiye gusubira mu byabo. Ngayo nguko rero, reka mbashimira mubwire mwakoze cyane kudukurikirana kugeza kuri uyu munota. Turaza gusubira mu masaha ari imbere, turaza kuba dusuzuma iby'amakuru yandi agiye atandukanye bakomeje kugenda asohoka.